thlir tu zong zong te chibai le vek ule Bollywood chung drugs man swal chungchang le dan kala tol ru thin te chuina konga NCB te malak na chi sang sang kan video masalama kan ron tar lang to a NCB te nu chuina kal zela actor Arjun Rampal po in har satna atok chove mek don ni in alang NCB te hian November ni kwa thotan ni khan actor Arjun Rampal chen na in hi an lo dap sak to a NCB ten Arjun Rampal chen na in an dap sak tum hian laptop le mobile an man sak ani rui hlo kai hnoya hian Arjun Rampal bial no u naw pa chu NCB te hian an lo man to ani kha kan thulak na in atar lan danin NCB te hian thu zo fia torin voin November ni som pakhat hian an kaudon ni atar lan ani a Arjun Rampal po damdoi kai hnoi thu boya NCB ten naktu November ni som pahni ni lai tho tan hian thu zo fia torin an kau vele don ani Susan Singh Rajput boral na chungchang rui hlo kai hnoi thu boya NCB ten thu an lo zo fia to Deepika Padukone WhatsApp chata actor Arjun Rampal mingpo hi lamrik aloni to ani kha Deepika Padukone WhatsApp chata hian capital letter A ringot inziak chu Arjun Rampal nge ani anrin thu antar langbok Arnab Goswami Republic TV editor in chief kumsang ni sompariata anve nayak le anu boral na thuboi kal zela Bela chhuatura dil na chu Mumbai High Court in anol saknu in Supreme Court lama bel hi ngai to thatle tura an thlen thu kan thulak na chuan atar langa voin November ni som pakhat hian Supreme Court in angai to le a Mumbai High Court hian thotan ni November ni kwa khan bel adil na hi alo nol sak to a Supreme Court chuan voin November ni som pakhat hian Arnab Goswami chu nisari chung jela a omhnu in bela chhuatir phalna apeta ani Arnab Goswami ba ka hian interior engineer anvei nayak le anu boral na kai hnoya anman ve tho Nitish Sardar le Firoz Mohammed Sheikh po Supreme Court hian belin a chhuatir ve ngal bok ani heti mek lai hian Republic TV Assistant Vice President Ghanshyam Chen in chu Mumbai Police te hian television rating point TRP thuboi kal zela andap le a Mumbai Police te hian Ghanshyam hi thuzo fia torin an kol ngal ani engtiang angin nge an thuboi hi akal zel don ngai changle ri phot ila Maharashtra Jalgaon khwa a Dalit mechia kumsom hnia upa chu pong swal ato hnu in damdoi in lampan pui ani hnuwa aboral kan thulak na in atar lan danin he Dalit mechia hi prestigious college a BA second year zirlai ni in ya tarlan ani a November ni thum khan apate te in tlo in akala November ni sari khan apate te in a omla in pon a chuak zok chu mi tu ti hriat lo te hian an kidnap ta ani a omna chin an hriat lo hnu darkar somhni pali aliam hnu in an hnai ber Parola police station a complain hi an the lut ta a atuk November ni riat khan meichia chu hliam na tak tuara mu anita a he Dalit meichia hi anwa mu lai hian alola boral che alawa hospital panpui ngal anita ani he thil thlenga pui khoi tu te hian he Dalit meichia hi ti luina a hroibo ani hnuwa an pong swal nge ani ti in meiche chung te hian police a complain an the luta he meiche pong swal tok nia an soi hian a taksa a hliam alo nei nual awangin damdoi in thlenpui ani hnu hian nimin November ni som khan a hliam tor lavin aboral ta ani he Dalit meichia hi Parola khwa atanga ti luina a hruai chhuani in kasoda thingtlang khwa a pong swal hi atok nia tarlan ani a tarlan zel danin police lam hian he thil thlenga hian mi pathum te chu rin hlel an nei tho tarlan ani a police lam hian ma an lamek bok ani police lam thu chho in atarlan danin he meichia hi pong swal ani le ni lo chu postmortem result ta ala chen tor thu chho an siama he thu kan bo sai lai hi chuan police lam hian engma thu chho an la nei ri lo ani
khovel democracy ramrau puile thil ti thei America president in thlan boruakin news agency tina mun achang ti ila kan soiswal tam lawang America president Donald Trump hian media then khatten ama chaklo jok anga an chhuwa chu apom theilo ni in alanga he in thlan wak veta thil diklo om chungchang chu media sang ba ka YouTube lama ti po kan lo shinwal to boka khalam khachu tar lang talo mai ila President Donald Trump chuan Twitter lama ron pho chuak le in bum na le in ti der na dikhlel taka chetna ani ti in Twitter a election chungchang aron pho langa Foreign Minister Mike Pompeo po in President Donald Trump ro rel na hnuaya nge an om le don thu le khovela remna le muanna a om theinan Trump administration hi kalpui zel ani don ani ati Mike Pompeo hian America ram thil thleng hi khovelin a thlir renga vote hi chiar thatle ani don ani ti in angai dan alo puang ve bok USA in thana presidential candidate atana an the chwa democratic candidate Joe Biden chu media tamjok le social media lamin USA president ni mai theitura an chwa chungchanga engma finfian le officiala puan ani ma hotin ram sang te chuan lompuina an thon hlom ani kha Joe Biden hi November ni somni sangkha chakwa somli pahni khan Scranton Pennsylvania USA a apianga University of Delaware a azira ama hi politician ani pia lama lawyer dan shemi ani a le khabu po hi aziak nual ani kumsang khajakwa somsari khan Newcastle County Councilor ni turin thlan ani a heti hunlai hian American history a senator no pangber ni na a hau ani kumsom ni pakomi ni in kumsang khajakwa somsari pani khan senator tura thlan tin le ani bok kumla no pang tak ani lai atanga politics lo chil ani awangin experience po anei nual to in arin om kumsang khajakwa somriat pariat le kumsang ni pariat khan Democratic Party IOA president atana the chwa aloni to boka kumsang ni som pani khan Democratic candidate in Barack Obama president na hnuaya vice president ni turin Joe Biden hi thlantlin aloni to ani chutiang taka experience nei nga aloni to awangin tun tuma hian ro rel na akuta ompo ni se a ar khothim dai lutuk lau tora nga yang Joe Biden hian anupui le afanu kum khatbela upa chu kum sang khajakwa somsari pahni December ni riat senator atana thlantlin ani hnu loka Christmas bazaar tura an chuak chu an che sol hlo maya he an che sol na a hian anupui le afanu hi an boral ngal ani an fapati pahni ero an him thunga Joe Biden an anupui masa achan hnu hian kumsang khajakwa somsari pasari khan Jill Tracy Biden nen hian anin nei le ta ani kan tarlan tak ang khan tumdang USA president election ain tun tum election chuan hu hang anga hle maya American Foreign Minister Mike Pompeo thu chwa siam chungchanga Fox News te chuan zona an siam ve ngala Fox News reporter lamte hian Mike Pompeo chu zona an zo let le tumpo in Mike Pompeo hian America mi puiten engtiang takin nge thutluk na an siam don ni vote lak dan dik tak chu kanla muthoi don ani ti in Mike Pompeo hian Fox News reporter te chu a shil ni tarlan ani bok heti mekla hian Joe Biden a poll Democrats lamte chuan General Service Administration lamte chu ro rel na in hlan chhon dan tur chungchanga ruam manna siam thoi tura andu thu antar lang ve bok ani reporter chen khatte zona changin Mike Pompeo hian President Donald Trump chantu ten vote thlak dana dikhlel om angin an soi chu apompui thu asoi boka vote la dik tak chau chiar ni sela chu ne na hi kan chang nge yang ti in Mike Pompeo hian reporter te ma hian asoi bok ani ole khati zong kha tun chumatan chuan ni ri phot mai se thlir tu te mutui mangcha ni man nuam vek ule